work plans for the financial year until these roads are finished and commissioned. And we don't want here technicalities come home and a deadline we are going to communicate our decision. I've already communicated informally with Road Fund and Ministry of Finance. We don't want here technicalities. Enguto za district zones zitakahili. We want them to be completed because money was appropriated. Okuchwamu okomunyishenjero wa municipality eya Shema Dickson Kateshumbwa niyo nshonga tujemeserize okubasa kuhika omyanyetari emwenemwe okureba emirimo okweriyo negenda omumisho habokushanga ngo bwire obwakachiko kaherize abari kukora enkuto buriyo nibuhwayo obwahati tushanjire ngo abakozi babiri nibakora obucweka ihembe ahujeme mabuhanda uri mukuru w'entebe ya katano owa district ya Shema yashoborora ari kugira ngo enkuto okurugira mutindo oguziriho obwahati nizigaruzamo amani niko kusima abataka obutacenteje hamwe na nabo abakozi b'enkuto ahabo umurimo gubariyo nibakora nsima munonga abantu ba Kitagata sub-county as a whole bona ko harabe habire honka kakona kakakwata umutumba ninge kiti cy'omwana tibateira nduru kuzibera tractor nkaba bunkureba mu mahurire bakuzibera za tractor ngusitaraba nkahi aha ngudo zabo baba nibenda kuzihangusa zimwe omunkuto ezarambura harimu orwa rwibare kuza kagati okuzanya kabirizi na kashekuro orikingana kilomita 10 orwatiroho miliyoni 304 hamwe na nezindi enguto ezarambura Dani Mugizi ori kansara nawe yatero muranga ari kushobora ngo imihanda inikoresibwa no bwegendesereze okongera amani ahari yabo abari kwija kubana barebuza na no kwigura ubufreje oburi kutwara amizi inguto za district kategama ba road ganga umurimo gwayo no kwigurira ahamizi ganga kuterama konkantu shabana n'abantu abahire nguto aho kube nguto neza atwena kweko byo mucweka byo mwe nagikozesa nakosora guto rwe araba mugi bakwateje imihanda ejo abana munonga bazherire batakayita ofurejo bukozamo bakareta imizigo ko mu nguto gakashishaho naho ukashanga tune shikoze bagambaho n'abatureni bakozese imihande mwe ekozirwe kandi obwahati aba bagambo buremezi obo batureni barabamo bari kugira ngo obwahate nguto zaheza gukora ekintu nikija kuterera izigabe ngaterama ukiboye no mushabazo rundaho kumarabiya habura umwe mugombi yondo umwe yayine nkito yegenda yone zabirire mwe nahabi harukumunonga nsura kebe negwa usanga habo buterezo bw'amani konka hatayibarusarira yabakorire hatana wonora bya mukastoma nabona nahura shemererwa munongo Abel byabaje omutaka owashoborora entunguka ari kugira ngo obwahati programs eza government nga PDM kugenda kurunjo misho emishuburo eri kukora eyine kureba ngo babona aho kugira bya nuko kusima government ya NRM yebembire president habwe bironji ebe bakorire sente za PDM nizijaje abantu kwasere za tentunguka namboye ninyongwe ni nsima PDM nkabire ndine kindi konka kumpuzu bine nagura mwempuno zanjina empuno zanje nungizo ryaho nimanya ko ndazuguze ninja kuyamba sente nyingi leta so nitugeza ngo kubasa kure hangwe imihanda yanyu yabonera Makuraga gasha kwa Gerard Tugume ahabwa Sky TV agenshonga.